Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag Ti tao. Naglain kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay beldang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagalas akitain! Sinalbag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Amangan no, adda makangagan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba. Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagitay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ta. Ay, ano sana ang makapagtepal. Ang mga paltugak dagita akaruba. Patayag to pa'y amin ida. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawang, Alan. Mabutbuto nga iti day ta nga ibagbagam. Basura laang patayo mo dagiti kaaruba. Noon niya timbaga karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda ko matirumbang agbain. Gaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardeng kan kunakmat. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Ay! Da kayo akaruba! Awan babay nyo! Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga! Gusto na, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day dyan nga alan. Dilatan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpig sa tingiwa na. Wan nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay! Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da. Kunamlan asin o agsasaw iti nga alan. Wan nga rin tatang. Kababain ti kastang aramid na. Ay, tilang pagbutngak anak kaw. Kasanungay, madamang tutupkan ko anaga po itinalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapi agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsaong. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kit kita ang iti paraangan, Alan. Tiawanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samad na itatao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako na, Alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan baso na sasawambit. May samad na itang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan kumati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo maditi parangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siya ka diti pangibagbagamit iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Sika lang mati lumabas diti parangak, awanan sa bali pa'y. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan matingwara ka basura. Limabasak lang maditi parangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idikalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos kadagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti parangan may, lito! Iso da kayo mga rod ti akin kukuha kadagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara basura iti parangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin didi ammo lito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ni, awan ti kayat ka mapasama. Adda paltog ko lito. No agaramid ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasama kan ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito'y mismo aparaangak no sabalit isumbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ni, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikotam.
Sana ka mang rabrabak dito. Idasay ka mismo dito'y paraangak. Nagkamali ka iti isumpat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, wan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jakay tiriri. Nang runa kat agakaruba tayo. Gusto launay ti inaramid mo, lakay. Ay, Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit day siya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilyan na. Una yun day siya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isosahan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumikli kaklangan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapukpukaw di may samanok ko, salay. Tinakaw na laki de. Amang ano adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangara. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masidsidana. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan bain. Alak man ti paltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumar. Di ka kumaagparnoy iti riribo. Ay, di nak malapdan iti aramidak salay. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka aruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Sublitan iji balay. Di ka kumaagpukaw dito paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok magsakit tinakam na kanyak gapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok saman. No sino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababa iti kastangar aramidang. Mudto deta paltog mo. Di mo alam ti paltog isali. Pagtugak na dyan ito. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaaruba. Nagpuka-pukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybay nyo na tananang. Sana ka rin mo rita ikpukpukaw. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinangtakaw iti manok na. Naglaing agpabasol. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asikat tinang takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apasyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kankwana. Ay, nagdakas akaaruba ni Alan. May mayat ko man pumanaw dito lugar tayo. Nanang, Isumit talaga ti riribok dito lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbutang kankwana. Jay latan busis na ti mangmangag. ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramiden ni Alan nga uray no agpukapukawan iti paraangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga agpukapukaw. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabutbutang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang, No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. pasensya ka na. Dahil tula ti may entrega ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay kat anya nga ron ngay. Nala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kananta. Amok ka mabisin kan. Ay na, wan bakit? Mabisi na ka talagan. Indanon ko dito balay ti bisin ko. Talaga asinapa kun tinagluto iti pang malumanta. Taamok ka mabisin ka asumangpet, lakay. Agyaman na ka, tanasingpet ka ng asawa. Uray no basit lati mapaspasadak. Naragsak ka, kaya man nakahawat ka. Di ka madanagan. Adan tulad ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Huwag bakit? Saan ta mapukawan itinamnama? Lito! Unang lang asino kang agiparparada iti tricycle dito dalan! Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan namin aparadaan ti tricycle. Ay, inapay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya ka, Manong Alan.
Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmanten, Manong Alan. O niya, lumaban ka. Ipakita makabalan nak. Kuha, sana ka lumaban ka. Ipakitam ang malalaki ka lito. Makitam na ito, ha? Ha? Paltog? Kaya't mo tapaltogak na ito, ulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltogan. Pangasim. Idulin mo na ito paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayan lito. Hala, ialis mo na ito tricycle mo itinakay paradaan na. Darasan! Uwin Manong Alan. Ialis ko ti tricycle ko. Talagang aglablabesin day dyan nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bain, ha? Apay ka di tatang. Anya manan tinaramid ni Alan. Keno dinanog na nilitaw. Anya. Dila nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patatao. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kangkuha na. Tatang. Ha! Diyak kayat day dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kun ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagpos ko la talaga ti panagro-ropa na. Ay, nanusan la dakas ti magdangran iti tao, dinanog kaun. Mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay, talaga nga ramidak na ito, no, sakti mapunuan, nay. Di na kita ni Tigas Tasali. Jacket, dito pa nagkit-kita na. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano amo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yan nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaaruba, ah? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa day jay alito. Kaya't ko kita patayin day jay tao. Tanangam ti panagsasaong, Alan. Saanin ang nasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Anya. Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ah. Uray si kang asawak. Kabalan ka adang rano kontra-kontra na. Anya. Awan kabutang ko nga uray asino dito yung lugar tayo. Ada paltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si Kamat Gayam Sali. Wan Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilito nga asawa. Sali. Nang ro na iti aramidan na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngam apay akagura na kayo ti asawa. Ay, Mababain ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matkan, Sali. Gapo ta maumakmatan. Nagdagsanan ti barokong ko. Ay, nalala. Gusto daytan. Di ka nagsanit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya, Kaya't kun ti makisinakan ko na. Sa anak matan anarangsakan ko na. Nasaya't mata nagsabat ta diti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyang tatang. Mangibabayin ka manugang ah. Diyak la kumanin pasawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din tayo nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglasto ka mo din. Gagsasaw. Sikat ilasto Alan. Ibabayin na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsaso, maratang. Aray, hindi mo kabutang ti palto ko? Anya, ada palto ko. Ha, oray man sikat ti ama ti asawa, saan ka kabutang? Anya, paltugan ka no, di ka pala sumadra nga sumanaw. Ha, hala, agsaw ka pa ita, dahil to yan palto ko ti kasaritam, tatang.
Nagasata kita nga daw. Bakit? Oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagi ti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. Ay na, nagsaya at matan. Saan na day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak ti agmaneho ti kotse. Iso nga alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka nga na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsaya ta talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakak iti sugal. Sahur kayo ah. Abay ko man, sahur kami, Alan. Isubliyo ti kwartak no diyo kaya't kamatay. Ang tagayang paltok mo, ah. Isubliyo ti kwartak ngayon abak yo. Tapno na sayaat kayo. Heh, sana mabalayin. Noon ta paltok mo. Ang damat imo ko. Natayin ti asawa ka. Diyos ka, oh. Saanan anay sambot ti biyag na dito ospital. Pati parang tipakinakam ba, anak ka, oh. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumanialan. Siguro ka dagiti nakakita kat basol ka nun ni Alan ti akin. Naabak iti sugal. Kati palastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko ana. Nalabit naglimlimangay. Nagaramit iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa. No agbibiyag ka iti kinadakas, dakas tumat ti pagtungpalam. Bueno gagayam, ditaan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag Ti tao. Hello, bakit? Inta na. Hello tayo ni Jasin Baan. Wan, mabiit lang ang nanandro lakay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babayin ti maladaw iti simbaan. Aya, alala. Mapantang arudan. Na, intan. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumortan lakay. Agawid ta ka din? Santay ah. Inta pa agpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige, sige. Uray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Oo na. Siguro na kasti tararamidin ta kay. Agdate ta. Alpasante pan nakimisa ta. Sa bagay mo, kit di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wang. Magtuyan. Nagyaman ak nana. Adto iti bayad ko. Pag-iaman na. Tumagay ka tay. Sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ka. Matad. Uy ka na. Ay salaan. Ay, saan pare? Chat pare. Insarden ko ti aginom. Ay unay ka lang din. Ay salaan pre. Awas mo damas mo. Hindi na ka babae na, pare. Sige mga pare. May salang ah. Ayan.
Kanak na yun. May salamat tagay. Oh, ato yun. Ang tugaw ka kami na pare. May mayat mo nakatugaw ka ng tagay. Lalakla ka matamaan no nakatagdar ka ng tagay. Tagay nan. Oh, kasta pare. Sige, pareador. Nakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Nahilim na ka makinistorya at kasano. Tunggal di of mo, simbahan tayan mo. Makapamis na gini, banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Agi-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa pumanaw. Dito ka pa lang. Uritas saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Lagi istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew? Nabartik ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry ha. Napasubak. Pinilit lang dat pareador na Alam, nagsyat. super ka. Apaya naginom ka. Mala, mabait lang. Mga laag iti pang labar ko ken ka. Taag pulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. At danay danon kanya kanak ko. Nagbartek ka kanoy dinamid sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andrew, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo'y darak. Subliam ka di manan. Sana na. Sana na maulit tayo dyan. Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbutngan na. Nagbaliw kan, Andrew. Pangaasim, ta itultuloy mo kuman ti pa nagbalbaliw mo anak ko. Wala nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo itong tinagbalo. Ti danong. O sige, mabilang tayo na gumatang. Ryan nak dito ha. Alaman nga ro, lakay. Agyaman ha. Nakasaramat amin nga store dito sa sirig di simbahan. Pagkatangat matan nga iti tanong. Ay, isya ba? Pamakalak ko ito ba? Andrew! Okay! Pareador. Papanan nyo? Hindi, balay ng sargaw! Bay ka, antay, tagpasyar, paray! Wah, sige lang pare. Adlang amin papanan mi kani bakit? Agur-ura iti simbahan. Ano, mabitay lang! May ka na! Mabitay lang! Saan pare? Kani, ada ni bakit? Umay kagidin! Mabitay lang, may tanyakan! Kami pa rin. Awagan tulad ni bakit mon? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo, nagsina kayo, pare. Ha? Kanak mo na yan. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May masyarak. Dati na eh. Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabo ko. Banya, pare. Uwan pare. Nay, apa yung kaslas si Ma'am Itmutin ti ara kita? Talaga kas na, pare. Tagay kayo day. Uwan man. Nabayag namin na Jack and Min inom ko Kasta talaga, pare. Ang subli ka gini ti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tabay. Iso nga ipapastakit di ta ginom. Tanong matay ta. Di tanton maramid ti kasta. Uwan man pare. Sige. Tagay lahat ng aruta. Nabartik ka man Andrew? Ang bibiyang Demeter. Andrew! Aglisi ka na iti dalan ko. Manan, Andrew! Apa yung lapdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko Anya? Agreklamo ka? Sino ti kumarik? Sino tinatured? Sangunda man! Sangunda ka! Andrew! Andrew!
Bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagip ti inaramid mo idirabi. Ha? Apay? Gapuan ang amin na gito eh. Simangpit ka na barbarte. Kalpasan na, nagwala-wala ka manan. Imbundaris mo amin akagawaan mo ti balay. Kastaya? Ay, pasensya bakit? Jack ingagara tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbarte ka man ngaminan. Sorry ha. Narigat apayan ni pare Ador. Dagita kat kumpare mo ti patpatyam. Kas nakunakon bakit? Jack ingagara. So, pasensya ka matan ha. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang ha. Hello, pare. Awan man. Umayon, pare. Sigurado. Agdi ko sa Umar balita. man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanan asumangpat. Sige, sige. Tiyan mo, nagbalbali mo tiyasawang. Rumuarap na madamdama bakit? Agdi ko sa klaan. Papanam, kat awan mo't sirag iti trabaho ita, ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rin apayan di kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Tasigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpit. Tasigurado nabartek manan day jay. Wen nga rin nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti pa nagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnaknagam day di tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok mo, kakadita pala dananang. Isa rumor ka dita. Ay, Ay, ito ba? ay mabigla ang tapas nakagdanak ko, balasang ko. Abay nga, daka dito ay Marilaw. Nagawitan. Manjo, agawid ka asiksika, Andro. Ano na? Agawid ako Ang Andro! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtagda ka man! Di kayo magibiyang dito. Mga nada kayo tigutad-gutad. Dagnanang. Na, Ala, agawid ta. Marilaw. Manjo, puro ba't di balay dananang? Nanya? Apa di mo kaya agawid? Dalalaki ma? Ha? ang nagtalda ka, Andro! Nay. Di mo ti bagbagam! Anya lalaking ibagbagam, Mike! Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayun na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam! Agawid. Dahil din Marilaw. Umaykan. Marilaw. Ayan mo. Ito man pa, di na kumaki sa batang dito ayan, Terida. Marilaw, bakit? Urayan ka dito ayan, Terida, ha? Umay ka dito. Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Mandro. Napanan na. Awanan na, nauman iti aramid mo. Ura, sino mo't siguro nga asawa. Talaga ang maumay ti kas nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na, apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan na kita asawa. Di nakabala na panawan daw siya. Ayatan na ni Marilaw. Marilaw, asawa. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilaw. Ayatan ka. Ayun mo na eh. Kanata. Kailiwan. Sa kabayalan, may sa Marilaw. Parok! Agawid ka, tanabartakan! Ikagwalang-walang dito ito, mga no pagtripanda ka nagitis tambay! Sap-sapulat ka, asawa. Nakita yun ni Marilaw, tata. Ay, jak, mo ti asawa! Agawid ka, mga no, day di balayo ti sapsapulan! Awan nga na, tijay.
Timana di asawak. Pinanawan nagtaya ayat nga asawak. Pangasyo man tata to, tulungan na ka mang sabot. Iti asawak. Ay na, nabayagan day tanga uyek mo, Andrew. Agpa-check up ka. Saanan. Aging bagtulat ta. Nugasat ko pa iti agbiag na nang. Agpa-check up ka, tapno agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Na, anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, sana rumbang a question na ramti na marswa anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang, Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Saita, tamarigatan kan. Pabasulam ti na marswa. Sana. ha? Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan katakasta ti ibagbagam? Pakawadandak nanang. Jak nga din mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako launa yan. Hala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakitdi. Katkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak di agyangar ka dagiti bulbul ngayon ang lagi. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapimiti abasiti di minulmak. Awad matwarta kapag pa-check up ko. Iso nga nusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang agkid daw iti pamakawan. Gapo kadag iti madingay nararamid ko iti kalabas. Pakawarin na ko ma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, siya naroon. Naging inayad ka simran. Iso adi mo nadlaw ti asidog ko. Agyapan ak. Kunak nun di ka nagsubli. Kailiw ka una yan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklaray asimang pat. Ingagarak ti sana nagawawin. Baring makapanunod ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawalan na ko ma. Agyaman na ka, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iswa nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya? Limued nga da kontak mi kanina nang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. Agyaman ak. Kunaklano talaga din akong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumarumon dagito insangpat ko nga agas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit? Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Di akong sublihan ti sigod nga ramid ko. Natural laeng ti panagbasol. Ngam no nakaamiris kan kat nagbalbaliw kan, di mo sublian ti sigod nga aramid mo, tama nga nawantun ti gundaway mo amang ilintag, kadagiti bindot mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.
Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ay na nanang, ag-flight akon iti mabiit. No kasta, maka-abroad kan anak ko. Nanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo ang naragsak. Maka-abroad ako nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, malading itanaklaan. Diyan na, ngamin panawan da kami iti anak mo. Ay nananang, awan na pintas ang masakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di ta maka-abroad akon. Ano saktag balin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara pa ap ko iti biyag. Iso ang masapol ngagsakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel a balay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan kanda dumapay. Ay, ala, sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan a papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kami, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe anak ko. Nay, papanan yung nga agi na dyan, Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Nay, asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Di agbiyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon ayak. Ay ibati mo di apong ko. Mabanog lang nga agbiyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya anak. Wala nang. Mapan kami, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti sida nyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amano, Ha? Ay na, nagadumot daytan ka anakan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan ka duwak ita. Sisak ita dito'y balay. Napanan nga, dagiti agina. Napanday dyan syudad. Itayan tigayam na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samat ti papanda di syudad. Nabiit da pala nagam-amo iti da di agayim na. Ang kunamulan, very close dan. Tanasingid da unay iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang nga rodan ti flight na hanggang pumanasyar pailaan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya-pasyar pa mat. Relax. Tayin to nakabrodan ay nasaan na makabulak-bulanti. Dahito'y dyan Jak us-usaran dagiti apadyaman. Kukwa mon. Kan dagiti daduma abadok. Naminsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wan, best friend. Naimbagla balunam isa abroad. Tapna da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam agayam, Elsie. Ay na, no nasaya ati tao kanyak, nasaya atak mo, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanagnak akong ti kinasayaat mo agayam. Agyaman nak. Kat, anda usara ma-traveling bag mong ag-fly? Awan nga ron. Mabitlaan tekan kay ti usara mabag, Beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, gayam. Ayan dyan anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti to, ha? Aya, mayat nga ron no kasta. Tapno mairuam ta anak mo diti balay. Ikatamban nagiti uban to'y barbas ko, Misha. Tay kang ka iti chocolate no damay kat mo, Agpaiso, Lolo? Well, dosa nga pulo ti may kat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, Lolo, kayat ko. Mala, mabit lang ro da, ta alak tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang naimbag ti anak ko, ha? Wen, anak. Basta anad kamot iti papanam, Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaan? Tiket di anak ko ti asikaswan nyo.
Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldo ak. Kaigatang yung iti gatas kan vitamins ti anak ko, tapno lumukman. Wow, nanak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko ha, nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko, tapno kaslaado ti kankanin na. Kasla anak tibak nang no kasyay. Ngam no nakutong ti anak, ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso at palok mo ganyo ti anak ko ha, nanang. Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwan nyo ti ag Facebook, ha? Jack mat amo na kong. Iso nga rod asurwan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimi siya. Tauray ubing dayjay. Amo na akalikutan ti cellphone. Misha, apok. Mapantay ijay ah. Taintaman kitaan lagi timulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tebain ka ta ipaluom tamanen. Wan lola. Agbalon ta iti danom tamangan numabayagan ta ijay. Dalusak tupay dagi timulak ijay Wan lola. Kan nagbalon ta pay iti merienda ta. Pati kadiin na po'y lola. Saanan ta, agawit tantunwal daw. Merienda lang, ti balunan ta, apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api nga nga ipapainit yung ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw nga, no ikuy-kuyog yung mat ija uma. Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayan na. Ay uray pay. Nguminsit lat na no kasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Taan nga kayat mo ngay. Ikulong ko danak mo akas labalod. Kasano makaliwaksay ngay no kasta. No anyat bilin ko, iso titong palin nyo, nanang. Ay, Kat anyat binalo nyo ijay umaameryandayo ngay. tay lining takasabakan kamuti Kan nagbalon kami iti danaw. Anyamat daytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Kandi kay man ngamin mapmapan ijay uma. Ay, sayang dagiti mulak. Ano mabaybay Kan masikuranak nga gigyan diti balay. Win angam ni Misha nga rod, maininitan. Ayaban nyo man ta kasarita. Mabiglaag. Misha, apaw, umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo ta buok mo. Kan abot-abot tabadom. Hay, anya mo ti pababado ni lolam kan anak ko. Masigla ang matiabot kay bado. So katam tabadom. Kan agdigdigos ka matla itinal daw, Misha. No maminsan, nanang. Ngamin awan magdanom na daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Malipli patak mat no daduma, nanang. Nangina dayjay a lotion ta pagpapudaw dayjay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka, kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit, taning. Nakangisnisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Agay, tanya nga ron nga ino kastati ko dil na. Kan nangisip ka matanak ko. Kan nangisip mo't yaman na. Iso ngayon malamat lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga amana. Takagurgurak adenggan. Ay, anak ko, pasensya ka. Sige, tani, agdalusak manan. Bye. Ay, anyamot ni nanang. Di na pa'y mataripato ti anak ko. Awan matlat na nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit ng tumat ngamin. Kahit pinawitan na ka, di kaya mo iti dolyar.
Awan mo't tatang. Nay, apay nga. Nagswildon sa amatan. Wanangam, Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag ngayon paay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mga awagan ko na. Apay kas talatan. Naka-abroad lang, nakalipatan. Ay, madya. Rumbang asuruan na ti agbayad, iti utang na anaimbag anakam ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na LC Beshi. Ay na, narigat ti trabaho ditoy, nung ikarkarigata. Wala, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka ha? Tapno napiksa ka ka na yun. Wan Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Wan Beshi. Tinaw-itak mo ninanang ko. Ay, no kasta. Ipaw-paw-it mo amin iti inam ti sweldom? Ay, katun Ay, kat na saya ata, Beshi. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti badong na intad ko? Us-usarong madlaan? Wan Beshi. Ay na, thank you man na. Awan anyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Wan Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan, taintad ko kat nga ron. No dagiti daduma kat akit daw da iti supapak ti na itultulong da. Saan kanyak? Saan ko nga ugali tagkid daw iti sukat na. Angam na ikandak nga uray jak mat dumaw dawat. Ay ka, tawatak latata. Narigat matapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ay ikwa. O sige, Beshi. Ingkay tumangan itiruar kinitatang mo. Taikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't, Beshi. Ay na, Beshi, di ka agbabain. Tanagsaya at kakanyak idi adaak pa di ta Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanyak idi. Ay, ka, thank you, Beshi. Ay, wan, abay, ipaw-paw-it mo ka di amin asweldo miti inam? Saan, Beshi? Namdakdakil ti popo-it ko, ngam ti mabatbati kanya. Ay, kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Ay, day tangarod ka. Isulat tam ti tsura di anak ko. Namurmursin latam. Kanakotong lata. Di mat ngamin ipamay sa ti inak nga asikasuan ti anak ko. Ikuy-kuyog na paiket di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak timang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay, mataripato anay bag. Kan pumodaw. Ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabos tapay nga magkabsat. Kayat ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Kasi kalaan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun na. Siyak ni Elsie. Gayem ni Jana nga anak yun. Naibaga namat siguro di maipapan iti apo ko yun. Alaan min iti pudermit kasta tibilin di gayem ko. Binaunak dito eh. Ay na, diyak kumakayat balasan ko. Diyak kayat amaya dayo di apo ko kanyak. Madimot tirik na kamang yan dayo iti apo ko yung kada kayo ngam. Bilin mo't namin si kayam ko. Awan maramidak na nga. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapan iti dayta. Uwan na ngam. Ay, tiyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, uwan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayam ko nana. Hala, nukas na ti kayat na. Makaambo nga rod. Basta diyo kumabaybayan ti apo ko ka. Kailiw kong tulakit di. Kan maikawa kiti husto. Oy, Misha. Irwam mo ti bagim ti balay, ha? Nana. Apay nga, kaslasan ka na ragsak, Misha. Hindi ka glidliday, basang. Tanapintas ti biyag mo dito, Maasikaso ka dito'y anaimbag. Ni Lolak. Awan kadwa na ijay balay. Bye-bye, tayo naktusukunan. Tapag na udan mi mutin dito balay, ha? Agpaiso na
nana? Wan. Kaano ngay? Into no may abulan siguro. Basta saan pa nga ita? Mala, umay kami siya, tada papananta. Ipasyar ka man, tapno mayawawan mo, ti kinaliday mo, nanay. Nala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayo nga pasyar tayo, lolo. Nga, apay ngay adito silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y misya. Mabitlaga, tayo war ko, dagiti ginatang ko nga ayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon, nagpasyar tawan. Wan, lolo. Ay na, nakakaasi kayo mat auntie. Kailiw yun di apo ko yun niya. Wan nga road ka, anakan. Ay na, tiyak ko makayat amaya tayo kanyak. Ngamuna yan, tadinak man la impagang mat ka anak ko. Mas daawak mo't iti anak yun Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan na mat akab-kabagyan. Wan nga ron, tiyak makaturturo gamang pampanunot iti apo ko. Madanagan amangan na niya ti mapasabag kalkuhanay jay. Sa bagay, nasingput sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yun auntie. Uray pay, basta madanagan na tata. Yan sa bali tiriknak, sa nakakampante. Inya na yun nadapo ko kiti puder ko. Allah husto auntie. Di kayo nagladladingi, tapusan kayo ma-stress. Agkarara kayo kitdi. Ikararag yun, asapay lakong ma. Tawan ti daka sa mapasamag, iti apo ko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha, pagawidam ko man dito'y balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tamaasikaso ana imbag. Bareng lumukmag kan pumudaw ijay. Agamsaan mo unay nga mamudag dyan at tao. Ay nananang amamukon ni Elsie agayam ko. Nasingpat day jay. Di man pagatapan iti dakas tigayam ko. Maikawa kayo laang, iso akas na ti bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayong tumat laang. Basol yung mat laang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybayan yung mat ngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy-kuyog yukit din ija uma. Kasano apo mo daw ngay? Sige, tani. Ado pa iti aramidak. Bye. No kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta? Diyan anak yun, auntie. Ay, saanan, barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanya. Tanda mo dagiti mula ka pangala akiti kanag. Kontento ak ditan. Adda mula ka asaba. Kamute. Adda mo't irik ko. Kan adupay anak nateng amula ka pangala akiti sidag. Adda mo't taraken ko amanok. Mangpartiak no makasidsidak iti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado ti mulak anatang. Mangilako ak atap na da igatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingput kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumakain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angamda kayo ket, wes! Okay lang. Maawatak tirigat ti anak ko nga agtrabaho ija abroad. Iso ajak pwersaan amang ten iti kwarta kanyak. No ikanak, salamat. Ngam no saan, awan anyaman na. Anak ko lat taday jay. Nga uray inya dayo na ti apo ko kanyak. Patpat kaklat ta iday ti apo ko, barok. Ala, ang sangit kay manananti. Ay na, sorry Tilang tumudamdamaga. Pasensya kayo. Ala, may kayo mangki. Di ta ija store. Intag merienda. Ilibre kay man. Tapno mayaw awan ti dudukot yun. Nasaya ata daka nilsay. Nairwar maon timpawit di kayem mau. Wen tatang, Manunghay. 20,000. Uy,
Nawadwad mo ta. Manungay ti para kanya. Daytoy, 5,000. Ay, Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti Daduma. Tapno awan makun na si inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Auntie Elsie. Oh, apakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawit na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isubli ka ni Lolam, di na kung pawitan ni nanang mo. Diyak kayatin dito, auntie. Apay aya, nasingpat kami mat ka ni tatang kukan ka. Ay, sus! Ada laki di binuya na nakabutbutang. Alam, mabit lang tayo. Ay, huwag ni Misha nakaw. Ay, umay ka na po, huwag. Mapantay dyan sila, tayo kang kaya ti chocolate. Manjak! Misha, saan ko manatangkan tulong, Juan? Ala, umay kan. Lala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo liplipatan ting pagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka, dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo, Di ka gipulpulong itar aramidakan ka, Lolo. Ala, pornusam tabagin. Tarumbar kayaw. Kanyan tem ka elsay. Ala, mangpili ka niti kayat mabado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasamakan ka. Apiakas lang maikulkulang ka. Misha. Auntie, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kayatin ti agawi di Jay. Diyak kayat araramidan ni Lolo kanyak. Ha? Araramidan na nga? Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Amjak kaya tanti. Kwa. Ay, Misha. Di mo ibagbaga iti sabali day ta. Di mo ikan iti kay papananday jay. Gagangay na talulom kat nga rod. Nalala, agpili ka kid din iti badom. Mapantay iti day banda. Sumurot ka kanya ka. Tsak kaya tantagawi di jay balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya karamidag tap na makaawit ako ni jay lugar mi. Nilolak ti kayat ko ang makaduwa. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Tagay di lugar da lolak. Kayat ko ti agawit ti Jay. Ngamdya ka mo ti pagluganag. Kanawan kwartag. Lola! Ay na po kaya. Agyaman ta nagawid kan. Ay na, kailiw ka una yun. Imbag nga tayong tulad ng Jay Police. Nagsingpit ni Sir Police, Lola. Uy nga rod. Ay nagyaman tayo ti Diyos tapatsak na inaramat na dayjay anang itulog ka. Tapno makaawit ka. Lola, tsak kaya tintiag supliti dayjay alugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderta. Basol mo daytoy dyan ah. Inyada yung ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanin na ko mananang. Misya anak ko. Pakawanin na ko nga. Patpagyan ka unay. Didak kami ni tita diti sa bali ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko. Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day dya alakay anang gundaway iti anak mo. Juan, nang sumpatan na nagtati nangamid na iti anak ko, nanang.
Elsay, kasano da ito yan? Tiliwundak mo dagiti pulisan. Apay, tatang. Gapo iti inaramid ko kanimi siya. Apay kami nga naramid yung tikas jay. Basol yung matlaang ha. Tulungan na. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak, tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry Pasensya ka, no jak nabantayan na naimbag ta anak mo. Nagtalaga kang Elsie. Nung gapoy ti kasjay anapagtantyan ako. Napukawan anamin pinsan ti panagtalagkukan ka. Nanguna iti arsab ng amam. Jana, kasta unay asangit ti amag. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarom. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darom kontra iti amag. Laging ita. Ngamnaskan nga ikaro na tinagbasulan na. Awanan ba inti amam, Elsie? Jana. No kayat mo tinaulimag a panagbiag, agaramid kay tinasayaat. Ngam no rinukar ti aramid mo, ladingit ka nariribok, ti agbalin a reward mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadang? Babayan ti asi ti Diyos, nakaado akmat iti napasadak bakit? Iso matang akmatan kadagiti kasapulan dito ibalay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga ado, ti mapasadam, lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan lata ti riknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko kanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako nam lakay. No, adumat ti mapaspasadaam iti jeep. Adumat ti matultulungan ta karuba. Puna na ita bakit? Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti mataduma. Maliparan da pa yun ti utang da. Ay nas ka nagbayad dalat ta bakit? Nagrigrigatan tamad day dya kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga ro ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungat no singirum ida. Sapay la ko mga rod, tagbayad mo ten, dagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanangkulas, nagsapa ka mo ten arumar? Maba naman gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatang, mang samay? Itala makarwarak ta makumikumak mo iti trabaho? Sa bagay. Naimbag ka pa adulat ta ti mapaspasadama no? Nagagat ka namin uling at pasada. Saan ka amay ibusan iti kwarta? Kinun kasla di ka mabambannog. Makarik na ako iti bannog kulas. Ananusak lata na, tapos saan kami nga agbisin kinibaya nga asawa. Biliba ka talaga kin ka. Sa anak nga agsalukan, di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tini nagplitay. Ay, asiday ka kun iti papanak. Ala, di man panunutan dahi tapulas. Kaslas saan ta nga agkaroba. Pagyaman nga raw, nakasta. Masingpet ka talaga akaroba, manong samay. Talaga kawanan kami ita sa aming barok. Iso pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot dahi tata. Mano ay ati utangin nyo? Sa ngaribo ko manuad da. Bayadak tao no adda kwartak. Ket wala tata. Nasingpet kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Gaputa dahi tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong kadagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala ti kwartangot utangin nyo.
Mapampanaw mo't ni Manong Laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta yan. Wen, ay na, ngay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat lang nga umay umutangan. Ay, kat pautang latay dan, Total, inaldaw mo't ang mapanang agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay ka, wen alakay. Kastalatan ti aramidin ta. Apayin hulas. Itay kapay apo managna diti parangan. Agparparikuta nga ron, tata. Anyat pagparparikuta maya barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikulana. Awang mo kapag alaki ti kwarta. Anya. Naigatang kumutin iti abono di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. Padaasan ti mapanumutang kanisamay. Ha? Imbagday jay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat namin na mapanagpasada iti jet. Ay, sige man, tata. Padasin man nga ron ti mapanumutang kan kuana. Kasapula ka talaga ti kwarta sa may. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikulana. Kasta ka di, kulas? Huwin manong sa may. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang iti kwarta. Kulas? Di ka madanagan. Tapa man na makapitak kag bayad a adagaws. Sige, kulas. Mabit lang. Inak alang tututangan. Lakay, agsasarunumot din ti umutang iti kwarta ken ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yan dawatan dito balay. Amuda ngamin asaan ka ang naimot. Iso sikati asit ganda. Beya. Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pa'y anakabayad. Anya nga tanong mapan mo singiran ida bakit? Sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiran dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't duma, naglemengdan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Nala, baliwan tumanan ti mapanagsinger bakit? Ay, lakay, da ito yung tikunkunak arigat na. No may da umutang, itid ta adagos ti utangin da. Ngem no agsingirtan, ay na, agpukaw dan. Bakit? Agsingirak tumanan intong bigat. Ado tinasken agatangag para dito'y banay. Danda ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyamanak tanadanon ka diti balayo. Apay ka di, Analisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak agpakpakaasikan ka sa ami. Masakit ngamin dyan anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti mo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman ti utangan, Analisa. Kasano nga ruday ta? Impautang mumutin dyan na batbati a kwartata. Diyak ko mapautangan na, Analisa. Ngam nagpakpakaasi, bakit? Anya? Masakit ka no dyan, anak na. Iso, pinautangan klata na. Di ka madanagan, bakit? Indak man yan agpasada, tapno da igatang ta iti bagas. Ken da dumapay masapsapol ta dito'y balay. Ala, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan na rabian ka. Ay, nakapoy ti pasada, bakit? Anya? Manmano ti pasayro, iso abas city na pasada kita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw. Ada na pigsa. Ada mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpay suday ta ngayon bagam, beya, bakit? Nala, hingga nga rod manganan lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mat ngayon manlatiw kayo dito'y balay, ikit. Wine, sabi ba raw ka? Ay kaya yaman na ka, danadanon ka dito ibalayaw. Apay ka di, ikit. Hindi na po ba raw ka, ha? Masan ka kumakanyak,
Kasapulak sa una yun ti kwarta. Ha? Ay na, pautangan na ko mabarok. Manon nga aldaw, ngawan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Ako Kaya pa, sigin barok. Agpakpaka, siyakin ka. Ay, pautangan na kaon. Ay, niapudyaw, timang binbindisyon kin ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadag iti kaskada kami, ngag kasapulan. Pasensyakan ba ka na? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay kani ikitrusing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamat latan ti asit ganda iti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin ngagsardeng nga umay umutang ka data. Jakmat kayat apabaynan ida Iso pautangak matlatay da. Ay lakay, adu pay ti jak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kiti agsingir bakit? Datamat ti maibusan no kanayon da nga umay umutang. Ay win talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawon, lakay. Apay, di ka kadi mapan agpasada ita. Ay, saan mat nga gandaran ti jeep? Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Wala ka sa nungay daytan lakay. Awa mo na singir ko kadagiti nakautang ka data. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan tati kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga. Kaya po nagrigatin ayat yung singir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep. Daan nga minin ti jeep ko. Iso nga adon dagiti madadala piyasa na. Ala, Ay ko. una yun apan nakairanrananan lakay. Kung nga rod bakit? Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo din dyan mekaniko lakay. Ay. Agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nas ka na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimahan. Alalakay ka sa nudaytan. Agurido akpen. Awan pa yun igatang iti makan dito balay. Anya nga tam ti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakit? Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nas ka na may patarimahan kong ti jeep ko. Singer ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talaga nga wampay magkwartak ita. Anya? Imbaga midi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay ngay ngagsingir ka matay. Anya? Unay ka matay. Naglaing ka mga agsingirin. Aslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni biya nga asawam ti may nagsinger. Ha? Nagbayadak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulit mo na masingsinger. Saan kumamat akas tati ibagam kanya? Pumano ka? Awan ti masingir mo kanya. Awan pa'y kwartak ita. Naglaing kalakit di nga agsingiran, Beya. Kasladyak bayadan ti utang ko. Agbayad akto no da kwarta. Nay, agungat ka matan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kaon. Dua alawas pala tinapalabas agsingir kan. Ha? Tsak paimot kayo ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umayak iti balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan na kautang akon kada kayong agasawa kat umaydaklat tan singsingiran ditoy. Makauray kayo umata. Ala, di ka kumamot agsao iti kasta, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko masingsingir. Agbayad ak iti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam. Ay, nagrigat asingiran dagiti nakautang ka data bakit? Wen nga rod lakay. Ay po, babainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutin. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida, angam no singira mon. Sikapay ka ti dakasen. Talaga Angam kasano daytan lakay. Saan tapay mo't ana ipatarimaan mo't ti jeep. Uwan nga rod. Datan ti agpak pakaasi kadagiti nakautang ka data.
Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti na utang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same, biya. Wen tata, nasken ngamin ama overhaul ti jeepney. Awam mo ngamin sa bali apanggadan ni Sami no saan ati panagpasada na. Ungayam, saan ka di asing-singiran ni Same di namin sangal daw, Nicolas? Wen tata, Kay nagbayad. saan nga rod tata? Awan ka no kwarta ni Kulas. Talaga nga ulbod day jay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ti kasta tata. Kit no nakaapitan iti natang na. Nakatsamba nga ron iti nangin na-appresyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Iswa, nakatsamba ni Kulas. Kat no nagpainom pa'y iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga rod asan nagbayad iti utang na kada kami. Inulbudan na kayo, Nicolas. Di nala kaya't ati agbayad iti utang na. Ay, noadala ko makwarta. Nagbayad ako man akong. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi ngamin, nana. Nagbasit mo ti utang ko. Singir ka, singir. Kaslasaan ko mo abayaran. Impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtut, Ay! Orasan mo kay palagip. Tamak nga da utang ko kada kayaw nga gasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uday kayo mo ito nga gasawa. Nagsimnublat kayo mo ito. May agsingir dito'y balay kaw. Nagdakis mo ito ti ugaliyaw. Anya ka din day sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga gasawa? Agsingsingirak laang mo't iti utang nyo. Saan kayo nga awagan iti dakis? Kaslawan nakam ko mo na nakautang ka na kayo. Dito yung kinabakit ko. Pagbarbalin ng daki di nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dito nga basit nga utang ko kada kayo. Wala, bye-bye am nataydan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay, Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. Sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad ang tulatan, bata kwartada. Kwarta lang na ita. Masapulak to manan numatarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Hindi na tabaybayan. Papayakas lasaan ba't na rumrumar ni Same, Bea? Masakit ti asawa, tata. Anya? Makalawas ang nagsasakit. Kahit ipa-check up mo ka din iti doktor. Aw mo namin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Same, Bea. Sige. Ala, umay kayo nga ron iti balay, tata. Isumot lagaya, masan ka na rumrumwata, masakit kagayam Same. Uwan, tata. Hala, di ka matanagan, tas yakti makisarita ka nagiti nakauta ka na kayo. Tas ka nagbayad dan. Tata, yung pagpay kanya ka ta nagbayad ka dagos iti utang ko ka. Saan nakas ka nagiti karuba ang nakalipat ang nagbayad? Tata, nasingpot kayo nga agasawa, iswarumbang lang at tulungan kayo, mate. Saan nakakas ka nagiti daduma dita malipatan dam ti agbayad? Kaspangla kayo nyo dito lugar tayo. Patsindak ko ba? Masakit ita ni Samay. Kat kasapulan na launa iti kwarta. Tata, hindi na tayo tagkasapulan. Kat nagpatulong tayo kadakwada nga agasawa. Saan tayo narigatan ngay mutang? Sana ya? Ay, uwan, kapsat. Naglakada nagpautang. Takayat dati makatulong kada tayo kaarubada.
Ita, nagrigat da kaya singiran. Pabainan nyo pa ida. Ay sana nasayati kas tangogalay. Nagbayad kaming rudan, tata. Nasaya at laon ay kulas. Nagbayin tayo umit ka dakwada. Dakal tinaitulong da kada tayaw, hindi da tayo tiyag kasapulan. Sige, kauray siya, kagbayad na mo tayo, kapsat. Pasensya kan sanay. Nakamiriso ka man diti naramid ko kan kay ti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Oray siyak, pakawanandak Sana rumbang tinaramid ko, bayadak matan ti utang ko. Ay,